Akifaki ko'y wanashum. Enawai kat me awan ko siyang aloingin me ikon Tewan lindo tokin Thursday ngin finanawai. Ako malap ki me ngakum krain civil pawasin ki ikasingi kaksikin kat ki maulas kaksikin kat ki kalang lalpan ng katakalin me kain mano pa ng ngakain tagapain wikum ki me koy ikasingi ale ngam kinaslo mo ingi na nga mot ko nga ang mga mitula ingin na nagkakalam yawan ko siyang aluin na finanaway ay kantas ta pang tayo talamang taka me sang sikon ngay kaluka ma sapias me nus ka me ladies me development ka issues ma ngadi may kuda direct affected ke apa nga ki-share na siwos nus wos pa nus kuluk tiyali na kulukin kuluk ta me share me world clock singe me tiking me sila kun sa koon nga na fang relasyon pref to tayo sang me grinda ka ni Usela me oy ka sila nga me tiga dak fasya kanya I would like to welcome you. Thanks for allowing me to be with you this evening. Here in Hawaii, it's 6:42, 13th of April 2023. So I'd like to welcome you. I hope this broadcast finds you in good health, finds you in good spirits. So I would like to welcome you. I'm going to go ahead and proceed on with what I normally do. I normally share the world clock. This is how I would, the way I look at it, for you to orient yourself. Like if you're in, the mainland, in Texas, I have families, friends, and relatives in Tennessee. I know, Tennessee's in Nashville, Tennessee in Texas, and then Seattle, Denver, also in Guam, and mainly the Federate States of Micronesia, our motherland, KOSRAE. So I wanted to, each and every time that I do my broadcast, I like to start off with, or along the way, but at the beginning of my broadcast, I would like to share this. So this is exactly what I'm going to do. I'm going to go ahead and share the time world clock right now with you. Okay, so what we got here is, where are you? What's going on? Ooh, sorry. Okay, so this is what I'll do. I'm gonna go ahead and put on a song, and then do a last minute adjustment here. So I'm gonna go ahead and put on this song. Also malal siya, sawan naral wilda na. Adena wag na sila yung check na sasha ki inakla siya pa ng I'm gonna redo this. I'm gonna make it put it back to the start of this song. Testing 1, 2, 3.
This is what it looks like outside. And these are live shots. The back, our backyard, and also the front part of the building where I live. Sheraton Park. That's what you're looking at right now. It's a public park right next to where I live. And you're looking at the Rycroft Street. Rycroft Street starts, either way, it starts from Pensacola, goes straight into Kaika Street. That's where San Quixote, the supermarket, situated. And then it goes past Walmart and also Pagoda Hotel. A lot of Micronesians, a lot of people from Micronesia, they know where Pagoda Hotel is. Siguro so na ako taga ni Pryle. Testing 1, 2, 3. I'm taga ni Pryle. Amanas, kadil taga ni Ibartayumatan. Let's say a prayer before we proceed on with our broadcast. God pray. Lem God flat lash falgidin fakulo. Falgidin akalingum ke flatten alom ke calling alom ke langsi yoklum na shir spagotin shimagum. Akuya mula spel na kaywa. Kakulo malap ke len na phone shimishingia. Metigi gide akfashi ko troana ke fintraxilak ninga ke kaifi pegumin na nakmanesta shishkewa ke manika washimaga relati fashfalna ke akwaklo. Ake broadcast shi gade fashlinge go troana ke inga lelain making anyikum lelai nash posishe lelai nash kalim lelai inash me Haklenye lakat wangin italar shifena kadin nagatin shukum kagatin nagatin me orawrik malasha inkain akalemila payana pay lakat maite lalat fungi kat malom klomalap ki kum kon mapamulash niki pelsinge ikan Thursday finen awainge na iloshama wiape iloshama Macheluma tagapain wikat lela maingin kain ashupena sheshkewa inkain akfashi ritmalasha inkain apmtali inkain akuye kintakaini rela ritmalasha inkain sang tapu kashishish iloshamain nan ki me mama shikakfin felang kita kaivi papa amtal kominesi pe lalfungina shish esipe mateng esi hakokulum na sheshkidin kain Finne upena shiska finne ka aglin mo asma matikal ka matakain sa nak kupeye mo la sa green company na inshuk akmisye akoye na naklas shukrin kain aking anyikum green kalwani na in chukin lang silom green te raila liki mama katashke kain kenik finchaklas green kain aking anyikum katlo malap esiko misle Ese warrior na kaya blessings lomin kain akfashi ka inakoy kat ki kalwini na nakoy kat ki mola ska kilo malap papamdad okay ginagawa kat ki fakulo malap ki kung kalang lom na shish lang siya pay lom na shish pe na kaya at pray kat kaksakin kung fakulo kinin mo na Jesus Christ met lang mas at pray amen Lars geliye me
raw clock sing aron rocky de me si kaya to kalbo en kuam na chuk state chuk markunish el tal time zone si fan el dal aulong ul fashmet again away kalme en kuam en chuk el dal me thirst ma Friday na Devon len token Friday aulu lam ngalu ke devon len token Friday en KOSRAE pon be el dal time zone si fan na kalme pa el dal en KOSRAE pon be el dal me Friday how to lu lam ngalu ke devon len token Friday ingina en kora palau il Friday be early afternoon 1:52 Finen Kora Palau, Nashville, Tennessee, Nashville, Nawang, and Dallas, Texas. My dal. Texas, state na labs, but they're on the same. They're having the same time zone. So they're in Nashville, Tennessee, Dallas, Texas. It's already almost midnight. 8 more minutes until midnight in Texas, Nashville, Clarksville. 11:53 right now in Nashville, Tennessee, or in Clarksville, Tennessee, or Dallas, Texas, or what have you. Chuk mai kunisha il me ona kinga kalemia il Friday 2:53 early afternoon. Seattle, Washington 9:53 Thursday night. Like I mentioned already, Dallas, Texas is 11:53 Thursday night. The Marshall Islands and the highland of Nauru have the same time zone. That means they're 22 hours ahead of Hawaii. So it's 4:53 early evening, almost 5 o'clock right now. 4:53 Friday afternoon. Honolulu, Hawaii, once again, is April 13, 2023. It's 6:54. Right now, you're in Hawaii. Thursday night, Thursday evening, early evening. Denver, Colorado is 10:53 Thursday night in Denver, Colorado. I would like to say hi to everyone. I hope this finds you in good health, good spirit. Glonjin kat kikat silba osin kipelching aglo malap kinga kanwala pro si mista mga kat palakin alana megdefa katikain pilesha mange kati nagtin shu ikaksakin ki you put it in context, what's going on around the world. It's just our time right now. Ano ko alana alaupe na pahingi na. Aki share ka dashik on a bright side, on a better news. Mama sikyak Then karon ba sikyak tangaki share na in SPFin chat na shish. Sisak look okay. Son Natal Wilton thank you awen dalim dan si mawalal dal pa on pa yapon ni alakat today it's a little bit windy outside.
But other than that, it's really nice and typical sunshiny day today. I was working today, and it was awesome. I can't complain, man. Along siya ng pailong yan, kasi dalig mo tayo lumawelal. Alam na, at ifagin mo, may mata. Alam na nga mo, kasi dalig mo tayo singi, kalatintan yung ipangamawoy, may nabang tulong, may kasakit dalig mo tayo ng phone na mga. Sakto pinakangit nga kaksakin men mga makatin men sang na siya los kaya siya na siya na wow remakin niya pa nang ininating kaksakin Spesialisasi picture depende lah. Picture match pangamala Indonesia dila yawan. Ako happy birthday na siya chumong ate na tila chumong iliyay kasi niya na tangaki happy birthday na siya wala nga sige nga sang on ngayon si tel tanga siya konin me birthday song suguwa me Parang ngasang ko na birthday songs ko nga may sample at yun na pa chumong din naman siya nga Siguro kung delfinding akay na siya kinalin na nga lang siya na pagkasken. Backyard. Again, nga matawag ang aming kasasyonal si Fencing malbebes besta kafunun ya Langlan ka Bangsilan kata kana si kakayain Kalimdan siya man tigil sunyang awin nata nasunod ki Wigigahkaryen tapalaw da ko Stephanie
Taonge asnuse ngalieke me online misinge ma Josie Howard pa me CEO ke we are Oceania ngam di ma nus na wo singa finchakin ashniga in shikyak ke elbena sa ake share la panama shiru ake academy pela ngina tinga pa ma ale pela le na pela force ke fin pela ngina nga digin la ko ta kate ta la mai uni sikyak mai un na upeng ke pelpena sama anain mama kadanta na mo te kain sikyak mga ta ala na upele na pa yete kalgalien pela ngina kate ta la mai un upeng sikyak ke pel ni ora kate na kitin gugufal na ke ke molin lal large in part masikata at ito lai fika kite song na ye ko me sikat na shish in part ma may mga ye ma upe sikat so nga akala minus shima having gan chika akala na positive na pa directly me effect ako in a positive way na sin may lag pinen micronesia yok na pinanaway and Kuam and Portland gina in Arkansas man Ita kimala Sorry. Stevnil vlogar palawin el issues lana denini 3 now going bin or a calculation no one tell young no turned 40 years old already I believe I should try it outside come on lean already Then share good and they can make the Lord
Ito ganoon so na fa academia mama ke academia. Close lapang. Right now it's 11 minutes after 7 o'clock Thursday night here in Hawaii. Once again, I would like to welcome you. I appreciate your being generous with your time. Wouldn't mind being with me this evening or allowing me to be with you this evening.
Sijaklik nga me agifak la kashilu ma metligi nga sivil flok yang selkron skolu kama katsum na ki masilal Mariel nga ki me abechang katsum ki me ricochet alinal kurs pange som dat tapan ni aprain gapin me tag anang atuyak nga kanya tuyak Maria la som singi alututen amala som na kuam defa kuam som na KOSRAE nga suk sokol la yelitor nga mga tanadia pa nga loyan tanail pa si me matayin ma pa limtan si matulang na tan si leang sister si lal pa Mariel il pa tutang leang nga tan Allah na gilail pa nga loyan tanail pa matayin si matayin matutang may tang pa nga sonol siya nga pang lol wan tama di pes nga nagamail bitaw yak el me pasta le finen ni besta finen ko na da pal fakla dal tena hostan na pa taw yak ki ma siya dal set na mood ko la ifakana ki rit malal tala nga ay nga fakin sil mga understand en yun na siya na en chay na KOSRAE ra amo nga siya nga mata hindi kamot kumail dahil may play sa para dahil flock it's a real life finan yun ang finwangin Eric mafangin mani katika in tape function normal finan siya na KOSRAE na nga ilfak na siya nga understand it's a really good valid point masima may flock yang naki may mga ki hakal na may share na shows. Once again, I want to welcome you. Thanks for your time. Appreciate you sharing your evening with me. Asi mga ki may hakal na shows. Really, dal finito pang article si pa ki may screen sintik lang Josie Howard pa me talimtan ruksi. Aki lang peka ini pa anki me kufin loen pa il pa dancing pa il pa me karangin me non-profit organization si ma alena cash la na pa met marketing chef inan yun may truk ngay alena po siya na pa complaint direct el dal ang ni mo il tala Josie Howard na Chocho Peters pa luwo mo itmala na instrumental na pa lalo na ka shook na pa dan defend na pa may siyang discrimination oralan mo te wuna siya finan siya yan KOSRAE pang finan awayok na awayan ko na article si ngangatang di Josie Howard may post yan. In fact, mga parent packs plan to restore benefits for COFA migrants. President Biden may packs plan to restore benefits for COFA migrants. Pangay may topic siya ka may news siya ma Josie Howard post siya ke website sila may We Are Oceania. Alam na, shik nga mo news na wuwo siya. Maridi ka shik article singi madal saram ke pa min med question la restore med question mainly manchin met ma low income so almost 99.9% Micronesians mamtayan nang ila kat qualify na ki med question min income la sa il patacha na ki category si ma or kung qualify ko min receive na medical insurance yung restore tari. Wang nila na pa. Kung fin mata Federal States of Micronesia, ko fin ba ko mata mainland, and mga states mga ta wingan din na fresh ko nis me obtain me medical coverage. Ako fin talaga na yun na uchat na yun na the first 45 days minars enrollment date kaya nga mo kapinye matanya na kayo ako actually December lynching alimik or something
the fact is that confin taga KOSRAE me tali short me lay nang alime ko slum gumin me apply na ke insurance in approve ya ki kon more makin na pakan nusu si ma orekle well restore me medical insurance coverage in sin my federal system marketing. Sorry about that. When for a long time dal me cut market spring cut with marketing and Belgium kavana Linda Lincoln the kavana ten si an ginail ma yun ka local si ka ilma tamten far si tadi lu dia mental complain mo me marketing se mo mtafinen yun wengen kuam ta yok na asam ke yun ildal alina kang la na pa me revenues, local revenues, Now, just because of the fact that we were my Canadians got disqualified, got receive na pa restore ki. I read the articles. It's a really good news. Naki Mezi Irano na siya congressman ma awla na way na Washington. Ildal pa introduce. Ildal pa shook and restore benefits na sinmet ki also nara dawagan masingin Belgium President Clinton man ki 1990s mail dal wana insula nash welfare reforms mail dal dal shukin mata intala na rely na ki government and out para kunte rek ma kumata na receive mang rather than reform or like the reform mata in come out and dan mata in some rek matante mata na rely na ki may end out sa sin government. Kadang may teorik kadang may tangi teorik mamta na receive may welfare ka food stamp ka mema. Masih ngasam kaya ingin ang may si Hirano congresswoman na si congressman si mga awalan yun dal Democrats ingin na finan Washington ingin na Republicans pa may control house ingin na. Nara pa articles ingin akalamila Messi Iran or Republicans dal me ilale suktan we be supporti pilsing in pasiakle. Na mas ma pilsing irela fin pasiakle. Might matter no phone na ngamay ale na wo news one sin might KOSRAE might marketing ma as fin ilosta kamtayin na taga tayo los mas ka matwal dal sunya on ngol limekor siya na automatic kung may fin-apply yashmani siya ita kyang na sinmait matalom dahil ngay ka napapakyum dahil ngay na food stamp restore ya kiba los siya ka dahil fin-apply ki food stamp na ita kyang pa mga na sik nga mo o yan awo siya pa ngay pa may tlash nga fin-pa na may tlash mamas kat finusiyan we kat tanga na kat kansum apply dal kan da receive food stamp na aspe financial assistance ita kyang fin bakan si mal da kat mask of lanrek ma ka matwal tal da kat shun ya on ngoligash ya on ngol ka on ngolimekos ma na automatic na pa kung so apply na maning ita ka na ruin mait mat ma room na lo sikan or makin mangin sang catcher talig nadal dahil ka show dahil vintagam tayo room dahil finenyin na nara. Mana yok si pesi bang inino na green para ike. Abang mitma dahil ba nangali la instrument Messi Rano si ba na congressman si mawala yung dahil introduce dahil bring it to Washington nga nigay nga ito la kaya no yang ipasya pa na might call la federal system marketing siya lusi kain pangay siya Kevin McCarthy pa may speaker kaya sil Republican si Washington ngayon na pangay mama nga mo might call la siya kaya national government alkain me sapayaklet ako try to get establish communication na sin me leaders ki Republican Party in Washington ngay akademi tan me educate ilusin ito akalin na en markunisya kika Trump mo may markunisya ilatig dan restore benefits nga sin me residents ka citizens in markunisya ngay
dali ne ticket met Washington dali to la kate may illegal kate migrants ma illegally takona finan America la ingi na ki mga ito yo na pa leverage slash me lan mit micronesia pangakalim na ki mama si kyak fin fela ingi na ale kat ni kin kat na mot ko kita sal fong may kay nas nuclear war si kyak kate tay kan si kyak a wogi kat anches ki din to la ikopena nas may unsi en China ingi na mayunsi finan Ukraine, Russia, China ma ilaltek sites na NATO countries ngay finan Europe, na wengan America, and Australia, wengan Japan. Idalba wala allied forces mga idalba tas angesite sila ng itasha kika Trump ke mayun Third World War. Itil makinya kinampa finfel. Kaya masala nuclear power ka nuclear war it's ma aski kasi countries ma and Russia and China. Man, it's enough to just sink the entire planet. Ara kada sukla ifo ka finpang ifo ka inkain sikyak mang apa katitalen na pele force finan fela ngina Ars na may di cash tal shuk ilalin pa me leader finan fel in wang le in centralized leadership so many lal pa karang in fel na phone at Leric and America Leric NATO countries Leric China de Leric Russia kame mang ala kulug intentional tal ni ara inye na finash pel si ma en mayun in coin si kyak fin fel na phone na pang alina precarious na pahingin na and China masi sikyak na wang sayan na masi sikyak finan mayon maurik finan Ukraine Russia and China il ki and Taiwan in become part of China mainland China. When Taiwan didn't want to have none to do with China. That's not be part of the communist countries and the tyrannical government like in China mga. Apang masir iltal China il finan paloyan singi nainalan na paeki akin mayuningi na pang Aquan American Navy ingi na America daltena spela medin som we mayon daltena put the troops in Ukraine in mayon line sa finash ma il me covert operations, special operations, mama te tekla mit America pa involved kani. Pero kimasi sikyak finan fin pa China dal mod ko na mo dal leka pa na in attack sigila in Fed and Taiwan. Taiwan il connect kapartner sin America. America il dal commitment la dal mo fin ba China in Fed and Taiwan. Na America in fully involved ke mayon singali na scary na pa and China. Kita la sa ingin ay kapenain military power la dahil ngay kapenain ital me line kasang na sinan America much of one na if they're not ital fukukulikian America ingin na narala na dangerous na pa ingin na America we and Philippines ital ora me exercises me laltal pa ingin na finan ki me min ala foto me na China and Philippines pa nara talara me combine exercise lal dal ngay fin parsi kyak dal kain me ta kani me mayon support si sinsi ara pagama si masikyak ingin na en fin pars mayon na yok si kyak en kuwa men Hawaii ma todo na en gat dawangi pa en China ma dal suktan til me kanya men harsh में nuclear power का harsh में military power लन America के countries ने finan te countries ne finan na finan ko masing afak ke na ke fin pa harsh fin saklasma and Washington dalin pa sila me Peels ma Messi Irano congresswoman na si ba congressman singi dal suktan restore fin pa
God mit Micronesia kring kan daw kaplan ge food stamp min fin pang nga keenar food stamp lag genik si fan na nga kan apply ge ba fin in finastalik grandkids ko talik na tar si shusla wigat mata ay ngina katika ngatika min kat wang in dalik katte lignars nge wang no katte dal matwal talala gala tayo dan green apply na dal fin pa sila masing yan na gasang na pa mit KOSRAE ngin kan tagam dayan na tagaw no na kumkan apply in ashmani si fashikum ke malam na kewa na kumkan apply be ke food stamp in fashion na ay wule kung fin pa na papamata kam tarum finan na fin pa pas yak lamasi mga kalim yung Josie Howard thank you. I would encourage you. Thank you so much for sharing this. It's a huge, it's a big news. I hope, man, we got to start writing letters. Wanagya kalamia naki alam mo may first president la national government are in the kasunan you know. Akita ka magin uben natin sham na sel art leverage min pang en China dal shuktan me wala en federalism Micronesia pang strategy la dal tan makin me en Micronesia main fin bars me un ma na para ingin na masra ama or leverage lan en FSM national government ki mama sikya ki anay Italian American sangan na pa en China in move na Tiyan Micronesia mga ni kipena en Samoa en Tonga en me South Pacific Tahiti kainen mango el dal alena shenchi na pa na el dal na dan shuk tan en Federal States of Micronesia en America idal shuk tan akakien Micronesia shuga kite me kaina el dal in mo should re-establish relationship plus na sila dala in wang na pa ye chance mo and China can move in masala kato me man-made islands insulan me military bases malal dala na kita laro ki and si maftuto na Philippines dala on Spratly Island and si dala rela il panganin me onin base sila dala ingin dal man-made dal nayak la ko nila ingina Wadal alaqalo kike pe kulugin marshal dake ayina parang afakala nus na wo si fin farni sikya ke kanak din proy ke nga personally nga inang katalin na kanak din akalemi me shui last na sin me congresswoman finan yun ngali mo 8 case pel me Democrats si dal Ama ilal ngali na lale involve kimalan we are Oceania pang anatan alena sike pelo sin Kesline Israel dal insiel dal naklalo sa men amay lo sa akelin ito treatment mamakat receive sin mit finanawa ngalena pena pa si discrimination dal Ara masing vin sikyak vin pa pasyak le en Washington ngama this is where our national government comes into play. Mit kolas nge they have to go out of their way. That think in me pangonek me Republican leadership main bipartisan dan kain me pass sila in akwi akle. Ingalong dal akalimila pang en Arkansas and Portland pang Seattle ma papangin mapasamit Micronesia na finrek lang Italia na benefit na pang along mo in Seattle ma alle in kain benefits ma tulokun yak tekan makinyak finan na along mo in Seattle ma alle na pa makinyak may large nga makin finan we arang amo pangin news wo sing ake share ngake ko sinitala it's on the table ingin na dala pushi Messi Irano Congresswoman Messi Irano Sulpe ungkul si ma ngan kila ko fakpagay nil Brian pa first name lala ana local awli si bayel dal pa syuktan me pasil dan uslap masingin fort kinyak in pasyak nga mo siya ita siya pa na nakimama sikyak fin falang siya pa tapay na ngak fusya me
party siya in when wag na tafalulo mo Democratic Party dahil dati control housing yun Republicans pa congressman man leaders like finan Mike siya fin kain man sa payaklay establish communication with the Speaker of the House Kevin McCarthy sombra na Mitch McConnell ko na siya may influential leaders ke Congress Republicans Karino Rani dahil kain pass la mas ngi kidin benefited ke na kalamila alina I percentage ke may kanisya wipa military ngi na ale yok contributions las na ke amin met ngi kikiyap ale yok na pa contributions las na ke local revenues la dahil ngi na ke rip mala sa deduction na ke tax Wasta mit Mark and Sharik Mang. That kikiyap kun na they were using us like pawns me danin me parking chips me tanang mit Mike and Shang italalin na train out na pa revenues large ngay money large finan yun na gatki kun den shigata money ngay me federal assistance in masang acquisition na siya So dal kikiyap, they don't give a damn. Dal remakin got as like pawns, whatever they wanna dal rela label na kuluk na siya. Bakit tanale na may fact penan sin mait magat nga personally. Akin na sin mait nga mait kumtel long kumtel got start working more than you guys do. Nga ito lang mait ko sa fin nga rang mait ko ni siya fin mait ko sa nga alin na 99% Rick, my parents, mom and dad, the kids got contribute na pa ng local economy got we pasang may taxpayers got pay for federal siya pay for state got may tulogan niya yung may benefits nga na siya alin na lakala na pa discrimination unfair na pa at its finest, man. Araw pa nga mamay sikya kaya nga kikusin pero ingin na America Washington pa na talin me supportin na dahil pa sila na ita news na wusin na siya. Parang kung upran kung retire, kung ganda retire kung apply na ki me money dahil ka inshoot ka nag food stamp matlong yung fin nakakusay fin mapasya katakati siya na ingin na kung automatically na kung dahil siya dala paperwork pang dahil fin mataw rules money mata ka na rules ng isang cash kung dahil ki yok na ingin na ki alin na rain nga alin na yok na mo ingin na abang news si mga ki akalamin siya mga panangan pet news nga faka ba ingin na dahil fin loan ki news katito lai may siya may China anay nalalako lang na pailan in Faden and Taiwan dahil fin in Faden America commit time dahil sa pala troops American troops sa pala naval forces so man that's gonna be a lot of bloodshed ang military large nga siya basum siya misalin na we don't need that really ingin na naki-news naki COVID ka pandemic siya dala kalamila ala post lang siya flok lang mas kat ngakin yung wayak me coronavirus siya na wayak pel siya to the fresh kat kaila dari ki weekly matari kat kaila ingin na dala kalamila man siya na flok le ars na siya mas parang amo mga kishare na siya sa ko siya na flok le camber ko siya na rik makin maas dahil kikitin the som na gan ma-post le we kitin continue kitin rik makin hand sanitizer kung vin cough kung me afin yan walam kung stay away 6 feet mga pain transmit me virus ama corona siya nga kanya work nga Omicron siya nga pala na pala na som attack yan nga pa rin siya na may fire phone cough katar sick tan siya na yok nga mo na fresh na open na sick siya ba may dala kalami dahil pa class mas and CDC Center for Disease Control CDC dal issue out may warning siya akal milas masi nga dal mo apran na naki ipola si mada sikya mida
Ai pola sing ma si dal fak mo si kyak alena tetli na pa si kyak pe Africa. Mam dawek Africa pe pa ma sing Mas maar ipola sing ik si kyak finen we. Den alles spread ka somne chayen en When masing kom met je fin contact je ka we ek pasrai ma kin metal ka sang tak ile kom fin wat na kom misa right away. Ora ko flying me transmit na siya met ma work me work na dan misa right on the spot. Alo pe me ma ke symptoms ma ken. Alba ma si CDC che dall'issue warning che virus sa sing mata Africa dal fact la upper nil comparable na ke Ebola se it's bad news but it's good news at the same time then alle kain alle fashe lik dasak ilalin look out for the mit my dali suspect ma carry virus I mean if in fashe lik alina deadly na paibe pang si mga mo news mga ka-share nagki coronavirus kumtel katki telalhal fi mafak nga katayin na natin kumfin pala kan makumas kumurek ma kum time tanalom kundi sumsang na sin may nga pala fresh nga rangan ningan nga tayo na step back nga man this is not right nga ina nangan stay away from work now that's exactly what happened nga teorek ma nga kaya na ba nga Parang nagtaktalaga so is clearance na nga flock lyric ma. Para mga ki share na siyo sa si kama news wo si pa na ki fin ba pa wo vasne lale me restore me benefits na ki food stamp ka money convention mat was na ko mara met matalas ngele automatically me qualify na ke convin issues le na kumgrain is apply ki food stamp convin de issues le ka mata wangin kum te kain apply ngena pangan ma si ma ilale suktalin me aol orain as flock yang na sin me wait mark ni siyang itan kain or makin me benefits singa pang ngamoy pang nga kulo malap ki nga kain ta ko oy ka singa kantas right now it's 7:43 Thursday night ngayon siguro sulugan na siya pang illusion me broadcast sila okay ano na kilomalap la okay I feel good nun KOSRAE learn ko na unin for kasuwangan siya ka na siya tune mo
Lemka del Wilton, son natal Wilton na. Lemka del may farintari shafla pang pe me protest sila. Mapilal son Wilton baon sa kungil pa. Jesus,
Maitlano Paranasi Kasala Ineka Kinyaneka Pelang Pesipme Yanyena Pesri Kumakena Maitlano Paranasi Kasala Inyaneka Kakau Pesipme Yanyena Pesri Kumakena Dangalangani Maitlano Paranasi Betiging ang siya ganun sunguin sang may aksafiela broadcast sila ng ako'y dalit natal tesinami usingan kayo wa elpadil pangya misingin arik may bangya kalim ilalesom na ko siya flight siya may som na ko siya lesom lan di nekya dalawang na tesina nga may Ikia mo el talpa nga fototo na si si tesi naman ki nga si ke wangin supposed to untay ki siya o si las ni. Ara orik malak ki nga kap kapay ke klas hal ko siyak na sum na ki nga elementary orik malak ki nga si ke pang to ars tu sen bel nga to talik apa kanjma tesi na alfin sumo wun fe lang apa mata diang talik ngin da so nga iya ka kanin mga mara akap kapag nga ito nanak nalak nga mo tesi na nga hale nga lang si lil som na ki som na lang malusin mo lal wang na mga italo ak fosi me ki siya ula siya nga mo hale na katar lagulo malap ki pangen nga finili me mata ngalen ang ka nga sorke wang nilalamin pangafakla ngam tarol dal ki pang aspel lusen pel singa be to talit lit na dal ki nga kap kapay ka arang aki me akay talik ngan nga ingan ki ko susela elda kana yin ki lusen pel si pail si fena ki flok na ko siya pail flok na ko siya talakay ko was Hello siya nekian check na mo will ka na saan dalik na spell nga na hello ne ke die fin me ma chukla fin badal las ko siya kung del asa way ka yema tel sigila ko si usiel talaga hello sin de ko we palakin me rek malom tel inas me ma ko sorela na si dal ka del sa pala ka me bangin lal talin sangak chiu akayel tal ki mama mo lalos ngan
Ara papan ma set na maulan talikan ko sin mit kum del sugok excuse ko sugok tripe ko sin te cash papan na kiusan. Kala na tenawu ias na pa mai da ko sin te dieng papan na kiusan ara. Talloy na ki ana kingam ta pato ke show pa katilorela mi del pa institution ma she mit makatilaki finferna ilorela mit the church ara finar ma yok ben assume komina komin kareng in orain win mastrom sin papan na kiuman papan na orain win mastros na sin talik na tuusan Kat na phone na in nagtin shook din after to yin mastros na sin dalik uyas dalik matayan tlungkul uyas ngayon ma wang napay kat tala may sikak ke mo ulas pero nga na po sa napay may kat pangon na iko kat sila na style fungan los wang na para para ma kan nagtin prioritize ikipa na me nga kalim na ke force masikyak fin fella fin World War III sikyak dali rin makin nuclear power me kain siya pa na papanangin mamapay pala kalim ya kain til makin ya fella na phone na wangin may moon komisyak lai for kamit ngayon sa batnis after it alal phone men pang may call that ingen na finan fella na phone nang ital fala likin na pa aqua al shukin ganin nagawa main sang akulukya klan kaat finfela na ara para mga consequences ma taka sikyak ki me pulis ko furla ligi kaat ki malan met kulas ng para mama as control las over bagitin shukitin after to in masters na sin kaat katin siyang sin kaat katin shukitin orange to in masters sin kaat nagdef to do bensin me tadik na tartlukuyas papan na kiya so na baga mas makumin kun kampare nga tala siya nga kangan sa mga assume tangali mo pangi nakla kangali mo pang mas mayok sa pemita kadin akesha dentle tishu kadin me talmet may ka cash up ka samat ka fuguli ki may siya kadin tari akpasiyali kat letay kat just go with the flow okay. Kailangan may siya ganun sugun sang rela sa aksya fiela on sugun nga si penakalim ye me naklok nga kaya kayo dali na dal tesinam usingen dali kita tafin nga di midira me kasha wala ilwang na pa KOSRAE punayan yan alakan ka din nagin kuila okay. Kaya kung itay na nga kali broadcast sila nga lumalap lang kain akra sila broadcasting ikaw yung kasing Tintin. Shema
All right. Be blessed. Stay safe. Peace out. Hello.